سلام سلام يهوات سلام كتلو تمنيتيو نايلو ما عنت خاني straight to the point يا بزغ زاربي لها من حاسو كون نيرجن for some reason افتنا تيفيد بزح ماتي مو هو تايدا خزار بلا ردا مويله I don't know maybe the Lord wants me to speak about it حج زا نجر زي أسي بزح رئيه أبزنا كريستيان فيديو تات pop up كيرفتنا تيفيد موني قرب سميعي مالتي حج ناتا respond the post وصازو لخو the young man أبزي زارب زلو تك يا I believe he's a Protestant if I'm not mistaken أنا سمعي فلتني انتهي يبلا الله خم ينتهي نوت من فوت أنا قريب اللين ولا تسمع خمانسي I don't think I would have the right to judge him that's not my place as Christians we have to walk in love and let the Lord deal with whoever we think is doing the wrong thing اللي إذا أمن especially particularly sub point غيرنا نزارب كلنا we have to be careful مالتيو in general كنزارب نخلينا حجي إذا كراسنا تمسر أخوة مالتيو رئية حجي definitely the devil always uses everything that belongs to the Lord كلنا يجي أبي هالنجت شيطان تقوملي by the way مهنياتو الشيطان he is a copycat كل قويت زجبرة نسخة يجبرايو it doesn't mean upside down cross ናይ شيطان እዩ ማለት ኣይኮነን እንዳውን ዝገርመኩም ነገር upside down cross of history እንድሕር ሪኢኹሞ it actually represents symbol ናይ Christianity symbol ናይ Christianity ከመይ ኢሉ ኸውን ተልኩም ከዓኒ Saint Peter ክመውት ከሎ I'm not worthy ከም ቦይ ክመውት ኢሉ እታ ክሮሲ ስለ ኣብ ክሮስ ዝቆተልዎ ስለ ሸንኮርዎ upside down ጌርኩም ቆተሉኒ ኢልዎም ሕጂ Saint Peter our first pope ማለት እዩ he was crucified upside down in a cross ሕጂ the upside down cross is a symbol of Christianity ግን ሸይጣን ግን ይጥቀመላ definitely Illuminati ይጥቀሙላ እዮም ከምዚ ሕጂ መቆፀርያ ሕጂ for example መቆፀርያ ዝሆል yet ብዙሓት ሰባት ንኻልእ ነገር ይጥቀሙሉ እዮም ከም ፎርማ ገይሮም ይጥቀሙሉ gangsters ይጥቀሙሉ doesn't mean መቆፀርያ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን so ኣብዚ ሲታሲ ብዙሕ ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ኣብ judgment እንድሕር ወዲቕና እዚ ኸ እቲ ሸይጣን ዝጥቀመሉ መገዲ እዩ እቲ ሸይጣን ብጣዕሚ extremely clever cunning ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከም ብክርስቲያን ገይሩ እንዳውን ነቲ ሚሽን ከውድቆ ዝደሊ ብናን ክርስቲያን ኣይኮነን ዘውድቆ ኩሉ ግዜ እንታይ ዳ ብክርስቲያናት ፍሉጣት ክርስቲያናት እንድሕር ኣለዎ ብኣታቶም ገይሩ ነቶም ካልኦት ክርስቲያናት ከዓ የውድቆም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚታሲ ክንጥንቀቕ ኣለና ክብል እየ መፅኦም ኣሕዋት እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና ስጋዕ next time ንርከብ ፈቃዱ እንተኮይኑ ኣብዚኣ ዘረባ ይዓፁ God bless you